Hello guys, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my guys. So, di Ameron nag-prepare. May mga seafoods. Yan o. Ano to, tahong? Gagawa ako Sugpo. ng seafood boil. So, ito yung pusit. Ito yung, ano yan, masag? Masag yan. Crab. This is crab. Pusit. For today's 40 days video. Yun na din. 40 days video. Vlog there. Kung sa, ano Wala akong camera na mayo. Blurred. cellphone. Blurred nga nila, inom. Yan, mag-swimming kami sa bukid ni Manang. Hello guys! Welcome to my vlog. Hey guys! Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Ito yung seafoods na niluto ko. Kaya tara, iiwan lang yung e-bike kay magsakay kami sa sa van. Hello. Ha? Tara, let's go. Uy, kalimutan ako pagtataguan. Masakit. Mag-pick up kami sa sa mga foods. Oh, dito mandain yung patay. Ito. Dapat. Ayan o. So guys, nandito na po kami sa bukid ni Manang. So yun po. Maganda dito guys. Ayan o. Bukid ni Manang. Hi! Say hi! Riley! Ayan po si Manang guys oh. Ito po si Manang. Yan po. Ang cellphone! Sige lang ma'am, sige lang. Hey guys! Oh, hi! Hi! Ang ganda dito oh. Tamang-tama, solong-solo namin dito ngayon eh. Butong paon! Kaya, Ay, magluto! Ako ang start sa kaon. Ayan, ayan. Ganda dito. Tir. Punta nga up, guys. Ayan na. Sandali lang. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Adi yung hagad na to. Happy birthday to you. Happy birthday. Langsal sa lege. Happy birthday Wait lang. to you. Pang Netherlands. Netherlands. Langsal sa leva, langsal sa leva, langsal sa leva in the Gloria, in the Gloria, in the Gloria. Hip-hip-hip, hooray! Hip-hip-hip, hooray! Hip-hip-hip, hooray! Okay, blow the candle. Yay! Again, glowing. Okay. Yay! Happy birthday, Chloe! Uy, nag-wish na kami. Let's eat. Let's eat. Okay, let's eat na. Their wish is let's eat. Bakal na to. Pansit, okay. Oh, here's the pansit, oh.
Eric, dahil. Kung yan ang hukbit, kaya ako sa kuno si Kirby. Si Eric, dahil, dahil. Luwag, sa kusara. Ah! Yeah. Yan, ayan. Go shower first and then sa mga guwaps, andito kami sa sa Bukid ni Manang sa Calbayog. Maganda pala. Maganda pala dito, parang solo namin yung yung swimming pool kasi work days ngayon. So walang may mga pasok kaya ayan, parang solo namin. Ah! I want to do Okay. No. That's for you. Mama. Wait, you can swim? Yes, you can swim. No? You need that. Paano dito mag-swim na sila? Yay! Ganyan, oh. Tingnan mo si Chloe, ganyan. That one? Oh, parang ba? Parang baki. Parang frog. Hello! Celebrity, oh. Ding dong dantes. So maglibot tayo sa Bukid ni Manang. Ayan. Me and my brother. Yay! Shout out!
good for your knees. You need escalator. Mangga mga guwaps. Indian mango. I'm tired. Bukid ni Manang. Let's go there sa taas. Pupunta tayo sa taas. Ang ganda pala dito mga guwaps. Sa bukid ni Manang. Okay, let's go back. Eric is tired. Wishing well. You can wish, Oh, wow. but we don't have coin. Jammer. What the? Because you're still here. Soon you wish and talk. You're still here. You are so lucky. I have more. Let's go first here. It's not allowed. Yes. Nice. Okay. Now we go to the highest. Ayan sila Kimber doon. Punta tayo. He needs a tungkod. Eric needs a tungkod. But I need this tricycle. Oh, he needs tricycle. Allemaal die... I think that's fruit. So, pag makaakyat na kami doon, tamang-tama din yan, maubos ang Indian mango ko. Can I get the cookies now? Cookies nut? They already make the steps. Yeah, you can climb there. But I think only 2 for you. Only 2 steps and then Clark. Finish. Maybe I'll try tomorrow. Not today. Mooi bloemen. Even wij ook zo in Nederlands of niet? Zo'n bloemen? Hindi ko daw sinabi to sa kanya. Ganitong part ng Calbayog. But I don't know also about it. Ito siya. Mooi hoor. I think that is for water. For the we say. For the pressure. Yeah. Yeah.
Yeah. Oh! Finish na. It's time to go. Uwian na. Doon na. May sabon doon. Wait, there in the other side. Wait. I will go with you. Wait. I love here. Mag-shower na. Dali. Okay.